uhle sibili cha obukhulu. Nkosi akukuthinti wena na ubabona abalapha ngekhathi ensimini kusinami mhlamba zokubathe wangu. Cha umuntu phela vele nakabona inform ejena vele ingadi iyathinzeka vele ingadi namtiba sengathi sengabe sengilapha vele bathawa Nembane benkosi lenhle konke lokwentekako lapha kusemthethweni kunenduna ke benkosi lenhle etikwe temthetho lapha ikhona dlamini kunene ngibuta nkosi ukuthi kusemthethweni ni konke lokwentekako lapha dlamini. Mshana wena ngabutwa ngulongadi uyati wena usemthethweni Nkosi ngikho nje sitobusa sesilinze wona emakhosi ethu yebo mshana Dlamini kunene amaphoyisa asebenzela omkhulu umsebenzi laveni enhlanganisweni ehlukehlene angathini umntana Nkosi ngaloko. Hawu sadumisa nesive sadumisa nje uyamkhumbula nasobhuza wathi wonke umuntu iphoyisa siyawabambisa nathi ubona nje lokukhuthala kwabo uqhamuka la kithi esiveni siyawabambisa sawadumisa manje sesive ebhlungu awukhanza sinakubo uhulumende kuthiwa ngosamti imoto ukuthi sokubona nje ukuhamba sebathambele kuma roadblock babandeni imoto tabo labantu uyamala ukuthi awu manje bebantu sebawusitwa kuthini sive sishayela inqingo lena naku sengitaselwe ngusidlani njani uthi imoto sengekho iseyabo athenda lokunye nato leti ebhlungu nje ngosihamba sebenziseka kabi abantu bona bawufaka umdlandla vele uyabona ukuthi lubito ngoba kuba liphoyisa lubito mshana Nasive sakho Nkosi sikubukile lapha bafise kuva umntana Nkosi bavusela ubathini Nkosi. Usho siphi mshana? Nasi Nkosi naba lapha bakubuka Nkosi emakhaya Nkosi. Angathini umntana Nkosi amagama akhe ekugcina Nkosi. Wena kunene sivusela sona sive asathi kahle uthi silapha nje sibukelela naso bese ngete saphelela sonke siyawuchinjana kulomnye umnyaka kuthi awubuyela basekhaya nathi sibambe phansi nenibomuntu emhlanga nje lokuthi ayiwe emhlangeni likwahlala lemthwalweni yabonga mshana Nkosi ngumntana Nkosi simelane nebenkosi lenhle osayikhulumile empeleni lapha embi kwami lapha kuna Chief Justice nebenkosi lenhle ngiyamathi lapha umnumzane Maphala kathanzi ukukhuluma kakhulu kodwa lamhla Nkosi yami ngathi ungathi akana chance sikuvusele ingabe Chief Justice ungathini ngalomsebenzi wenkosi losokuqalile. Sikhona sonke qhawe sekutosebenza sekusekela enkosi. Inkantolo yavamisa kusebenza kakhulu nemaphoyisa. Uvele ngumuntu la fisile nalabukela konyala ukuthi ingabe ungathini kwafisela lokuhle ngalolanga labo lalamhla. Ungafisela lokuhle qhawe ngoba vele sisebenza nabo sithi inkantolo. Kuthi inkantolo losebenza yide emaphoyisa. Na ubuka wena Maphala konke kusemthethweni nje lokulapha kude lokunebucala. Lo ngihleli lapha nje hlothi kude ebucala. Ku Chief Justice ke lebenkosi lenhle yesikhuluma sasitha kuye umlangeni lapha dlamini kunene Nkosi nanga umsebenzi wenkosi ovele sokuqalile Nkosi angathini umntana Nkosi dlamini. Cha bakhe wami angicala ngivusele antwami umntwana Nkosi sifuka yabo nje ngibona wena ula kusothi ukukhomba ukuthi uyaphila sengena phela mtsala lobuka ukuthi usendani nasiganga nje uhlathi hey bafana nendani lapho akusiko lokho cha umsebenzi wa-anti lo msebenzi wenkosi banika balomsebenzi balomsebenzi amambala muhle ungangenkosi kumnandi sokuqala umsebenzi bakhe sibheke nje ukuthi kufike isilwane kuphuthumane kakhulu nakuqala kuphela umdlalo nemambala uyabona ukuthi cha live lisaphila ngoba na ubona amaphoyisa phela ngona aphethe phila security yethu mabona iphoyisa noma ukuphi na uyobona sengisinzile ke manje ngoba uyaya kuye nemambala iphoyisa likuthathe kubeke lapha ecebeni limise lapha kufanele khona nemambala laba nje bakuthiwa amaphoyisa sitho supporta kona lokho bangilesive ke na ubona lapho sibone akulungu kuwe
la unyanya iphoyisa sifanele ukuthi sibophekile ukuthi sibavikele amaphoyisa ngako konke ngoba bangethi bayingozi ngisho njalo bakhewa na anti nje lena uhleli kahle ngibona ugakhwema ngemapho nami ukuthi amaphoyisa le ngibeka licala khe Siyabonga Dlamini yebo Nkosi Nkosi lenhle sowubekile lapha umlangeni nginamnika athi wawe emaphoyisa ngosenduna emaphoyisa lophindza bengiduna enkulu welive la kaNgwane Nkosi lenhle Dlamini sikuvusele Nkosi ku channel yamaswati siyakuvusela Ntulini sivusele nesive emakhaya uphasakho lo msebenzi Nkosi vele ukonzene nawe Nkosi ingabe umlangeni ulungise njani ngaphambi besifike silo ulungisile umbutho wembube upolishile sethemba ukuthi sive na ingwenyama batawubhema bakhona kulo mlungiselwe wona lamhlanje Dlamini emaphoyisa inkinga letinengi emisebentini yawo ngabe khona yini relief letawuqhamuka lamhla letawenta lemisebenzi yemaphoyisa isebenteke kahle Nkosi ude lokusha lamhlanje nalokungavela lamhlanje seyavela anikiwe amaphoyisa bonke la kudzingeka ukuthi angisebenze kusetandleni tawo siyakholwa ukuthi njengelivele lithuthuka kolesathuthuka vele ngeke size sibanike lokungekho uhulumende konke kufuna kufithe within budget but nje uhulumende lokhona kwende daba letikhulu ukuthi anetiseke amaphoyisa lokusesele ngona promotions nabo sesibanikile imvumo bese ke sekuba i-recruitment nawo anikiwe ukuthi recruit siyabonga ngibutha nje Nkosi kokugcina bese ingabe umntana Nkosi sokwavuselana na Chief Justice ningenavuselana yini sivuselene yes vuselene nasifike noma ufuna ukusutha qhawe ngiyanishutha vele suthe sobabili siyabonga kakhulu angenele kakhulu Nkosi ngemuva lebenkosi lenhle ngibona Nkosi David lapha esevele ukhona umlangeni benkosi lenhle mshalo Nkosi vele ngidawuthola kende ekuthumbele etela ngiyofika kodwa ngathi insambo tami yangivumela yini kodwa nje ngiyambona umlangeni lapha kodwa ngiyathemba sindalithola lithuba Dlamini kunene lekuvela ngalapho Nkosi ngidokuvusela Nkosi bese bane mphatho wami ngale emasotsheni benkosi lenhle mfana Nkosi wakhumalo mphatho wami sivuse athenshise kunemnguni lapha umabhalane wesilo semhlaba ingwenyama nebenkosi lenhle siyambona lapha emshalo nebenkosi lenhle akavami sikuhleka ke nebenkosi lenhle simelane vele uhlala serious nenduna nebenkosi lenhle babegininza lapha naye ukhona la kulomsebenzi lona kuhle kakhulu nebenkosi lenhle yonke into ihamba ngendlela yakhona sesibonile we are awaiting the arrival of His Majesty King Mswati III right here as we continue with the live broadcast around here. As you see that definitely it is happening around here, and we are live coming to you from the police academy. Ngiyabonga Dlamini kunene nebenkosi lenhle nje banibona nje lapha vele secishe soya ngakhona umsebenzi masinyane nje sengaseyifike esilo semhlaba ingonyama i-channel emaswati lebenkosi lenhle seyikhulisa abantu abaningi kakhulu la kulo msebenzi lona lebakhulisile base bayashutha nje nyalo lebenkosi lenhle kulabo mcolisi la mbikwami uyangiva lebenkosi banithalalisile nje lambi wami nawajikisa nje jala ke lapha utobhekse ngala kunelijala elinye lapha lelafundiswa i-channel S ikushutha selaba semaphoyiseni kunjani mcolisi Awu siyaphila Ntuli njani chazela sive mcolisi ukuthi ufunze phi kushuta Awu ngufundzela ngikhuluma khona nebenkosi lenhle noma kanjani Awu lembala khona yebo kakhulu kulesikhathana lebenkosi lenhle sidakwe sasenzambo sibuyisele khona e-studio nebenkosi lenhle lesikhathana lo ke sitokwathi kulungisa kahle hle umshini wethu well viewers at this time we are waiting the arrival of His Majesty King Mswati III, and in the meantime let's go back to the studio just to have a look at what is happening. Of